Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti wakonze wa Primo Media Rwanda. Nahe makuru agezweho. President Donald Trump yavuze ko ntaho ahuriye n'u Rwanda na Kongo. Naho Ubufaransa bwemeye gusubukura iperereza kuri Mbarushimana Calixte ukekwaho uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Urubanza rwa Bishop Gafaranga rwashyizwe mu muhezo. Ni mu gihe Lieutenant General Masunzu wa FRDC yibukije ko bagomba kwirukana burundu M23. Uburundi bugiye gutanga imyitozo ya gisirikare ku rubyiruko rwose rwo mu gihugu. N'abakozi babiri ba ambasade ya Israel bo barasiwe Washington DC. Ngizo zimwe mu ngingo z'inyenzi zigize amakuru ya none tariki ya 22 z'ukwa gatanu kwa 2025 mu kanya turayarambura. Kia Sorento, Kia Niro, Prius, Tucson n'izindi modoka zikoranabuhanga rihambaye zikomeje kugendana n'iterambere ry'igihugu cyacu. Ariko se mbibarize, bantu mwese muri kuguriza imodoka n'izindi zikoranabuhanga rihambaye mwaba muzigura muteganya maintenance yazo, mwaba se mutekereza no kubatekinisiye bazikora. Nje kongera kubibutsa ko izi modoka zikoranabuhanga zirenze kura amasupana n'inyundo byakoreshwaga n'abakanishi ba zamani. No. Gukora izi modoka zikoranabuhanga birigwa kandi bikeneye ubumenyi bwihariye kuko nibyo bizifasha kuramba. Umuntu uri kugura imodoka yikoranabuhanga ukayikoresha muri ba rupiga rekeraho kwiyangiriza no kwishyira mu bihombo. Reka nkurangira hari aba engineer babyize kandi babirambyemo nshingiye ku buhamya bw'abahagiye imbere yawe. Nta handi ni muri Auto Korea Maintenance Limited. Abo bumenyi buke bazakubwira ko bateri zazo zapfuye kandi zikeneye gusa upgrading. Bazakubwira ko moteri electrique cyangwa convertisseur zikeneye gusimbuzwa nyamara ari ugupapira. Tandukana nabo ugane Auto Korea Maintenance Limited. Ukigura imodoka ukabagana aba bahanga bakugira inama y'uburyo ikorerwa maintenance bakanagufasha kuyikurikirana. Rindi modoka yawe guhorana ibibazo bya buri gihe uyirinde gusaza no gupfa imbura gihe uyijyana muri Auto Korea Maintenance Limited kuko niho hari abatekinisiye basuzuma bakakumenyera uburambe bw'ibyuma biyigize ibikeneye gusimbuzwa bakanita kuri systeme zose z'imodoka. Uretse ubuhanga bwihariye mu gusuzuma imodoka zikoranabuhanga rigezweho banakugira inama ku mavuta n'amaproduit imodoka yawe ikoresha bakayikorera programming ndetse zigeze igihe cyo kwa upgrading bateri zazo barabigukorera. Dukorera Igikondo hafi ya Kiliziya Gatolika ku muhanda wo kwa Mironko. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0786 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited, igisubizo ku modoka zikoranabuhanga mu Rwanda. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stock muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko ukiza umusaruro kuri AfriSellers dufatanya kumushakira abawugura kandi bikamufungurira imiryango ku bafite amastock bari hanze bakeneye umusaruro bikomoka muri Afrika. Namwe abari muri diaspora uru rubuga rubereka umusaruro uri ahantu hatandukanye muri Afrika ku biciro bibanogeye. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava aho uri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu @AfriSellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers, selling with us is leading the market. Ikaze muri amakuru arambuye mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kadinijabo tuyahere ku rukiko rw'i Paris rwatangaje umwanzuro ko nta perereza rigomba kuba ku birego Agathe Habyarimana. Urukiko rw'ubujurire i Paris mu Bufaransa rwatangaje ko nta perereza rishya rizakorwa ku birego bishinjwa Agathe Habyarimana by'ubufatanyacyaha cya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu mu Rwanda. Uru rukiko rwatangaje umwanzuro warwo ku mugoroba wo kuwa gatatu nyuma y'iminota mike abacamanza bateranye bakanga ubusabe bwa parike bwo kumuburanisha. Parike ishobora kujuririra iki cyemezo nkuko bivugwa na radio mpuzamahanga y'Abafaransa. Agathe Kanziga Habyarimana umupfakazi wari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yagiye akurikiranwa n'ubucamanza bw'Ubufaransa kuva mu 2008 nyuma y'ikirego cyatanzwe na Collectif des Partis Civils pour Rwanda. Gusa kuva icyo gihe ntabwo arashyirwa mu rukiko ngo aburanishwe. Kuwa kabiri w'iki cyumweru nibwo byamenyekanye ko abacamanza bavuze ko Agathe agaragara atari nk'uwakoze jenoside ahubwo neza nk'uwahohotewe kubera igikorwa cy'iterabwoba. Gutangaza umwanzuro w'urukiko bikaba byari biteganyijwe ejo kuwa gatatu. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa ivuga ko umwanzuro wa burundu uzatangazwa n'abacamanza mu gihe cy'amezi 3 niba hakorwa iperereza cyangwa ritagomba kubaho ku birego ashinjwa. Ariko nubwo bemeze bityo pariki ishobora ku nshuro ya kabiri kujuririra nanone uru rukiko. Maître Philippe Meilaki wunganira Agathe Habyarimana yavuze ko aho bigana ari ugushyira iherezo burundu ku kugerageza gukurikirana mu nkiko umukiriya we. Ati muri uku kumvwa
parike yagerageje guca amahame yose y'ubutabera itsimbarara mu rukiko ku busabe bwayo ko Agathe akurikiranwa, ariko mu minota mike urukiko rwatesheje agaciro ubwo busabe. Rero ntekereza ko uyu munsi ndumva twafata itariki yo gutangaza burundu ko nta kumukurikirana kuzabaho nko mu kwezi kwa munani. Philippe Meirac avuga ko yizeye ko ubucamanza bw'Ubufaransa buzashimangira ko umukiriya wari umwere, ko ahubwo ari we wakorewe icyaha aho kuba ari uregwa. Mu gihe umushinjacyaha yajuririra iki cyemezo cy'urukiko, azaba afite amezi 3 yo gutegura ubusabe bushya nk'uko radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ibivuga. Muri iki cyumweru, Maître Richard Gisagara, umwe mu bunganira inyungu z'abarokotse jenoside mu nkiko z'i Burayi, yavuze ko parike ibona ko iperereza ryakozwe ku birego Agathe ridahagije kandi ko yasabye urukiko ko ryakomeza. Mu butumwa bwe kuri X, Gisagara yongeyeho ko umwanzuro wari witezwe ku wa gatatu ari wo watangajwe kandi kudashyira iherezo kuri iyi dosiye. Iminsi 3 nyuma yuko indege yari itwaye umugabo we Perezida Habyarimana ihanuwe mu kwa 4 1994, Agathe Kanziga n'umuryango we bajyanywe mu Burayi ku busabe bwo wari Perezida w'Ubufaransa François Mitterrand wari inshuti ya Habyarimana. Gusa Ubufaransa bwamwimye ubuhungiro ariko bwanga no kumwohereza ubucamanza bw'u Rwanda ngo bamuburanishe nyuma yuko bwari bwatanze inyandiko zo kumuta muri yombi. Agathe Habyarimana kuri ubu mu Faransa nta byangombwa byo mu rwego rw'amategeko afite nk'uko bivugwa n'ibinyamakuru byaho. Tukiri mu Faransa kandi ku makuru y'ubutabera, iki gihugu cyemeye gusubukura iperereza kuri Mbarushimana Calixte ukekwaho uruhare muri jenoside. Urukiko rw'ubujurire rwo mu Faransa rwategetse ko hasubukurwa iperereza kuri Calixte Mbarushimana ukekwaho uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 hashingiwe ku kirego cyatanzwe n'ihuriro ry'imiryango ikurikirana abagize uruhare muri jenoside bihisha ubutabera, Collectif des Partis Civils pour le Rwanda. Ni umwanzuro wishimiwe n'iryo huriro nk'uko byatangajwe na Dafroza Gauthier uri mu bashinze iri huriro. Mu kiganiro n'ikinyamakuru Igihe yagize ati: twe nk'abatanze ikirego twishimiye ko nyuma y'isesengura ubutabera bwakiriye icyifuzo cyacu cyo gusubira mu iperereza ryo gushaka ibindi bimenyetso. Mbarushimana yabaye umukozi wa programme y'umuryango w'abibumbye gishinzwe iterambere UNDP mu kwezi kwa 4 1994 yari yarahawe inshingano yo gufasha abanyarwanda bakoranaga. Mu kwezi kwa 4 1994 yari yarahawe inshingano yo gufasha abanyarwanda bakoranaga ubwo umuryango w'abibumbye wari wahungisha abakozi bawo b'abanyamahanga mu gihe cya jenoside. Yatangiye gukorera Loni mu 1992 yirukanwa mu 2001 ubwo yashinjwaga kugira uruhare mu rupfu rw'abantu 32 barimo abakozi b'uyu muryango mu gihe yari yahawe inshingano zo kubarindira umutekano no kubaha ibyo bakenera. Umugenzacyaha wa Loni wakoraga iperereza ku byaha by'intambara Tony Gregg yatangaje ko muri abo bantu 32 harimo 2 Mbarushimana yirasiye ubwe. Yagaragaje kandi ko Mbarushimana yagize uruhare mu rupfu rwa Florence Ngirumpatse wari ushinzwe abakozi wa UNDP mu Rwanda n'urw'abandi biganjemo abana b'Abatutsi bari mu kigero kiri hagati y'imyaka 8 na 18 bose Florence yageragezaga kurinda. Ibimenyetso Gregg yahaye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyiriweho u Rwanda ICTR byagaragaje ko Mbarushimana ari umwe mu bari bashyigikiye interahamwe kandi ko yari afite izo yatozaga. Mu 2008 Collectif des Partis Civils pour le Rwanda yasabye ishami ry'urukiko rwa Paris rushinzwe gukurikirana ibyaha byibasira inyoko muntu rugaragaza ko nta bimenyetso cyangwa ubuhamya bihagije byabonetse byatumye iperereza rikomeza. CPCR yarajuriye isobanura ko iri shami ryafashe icyemezo ritabanje gusuzuma bumwe mu buhamya bushinja Mbarushimana uruhare muri jenoside kandi ko ritasuzumye raporo yakorewe imbere muri Loni igaragaza ibikorwa byaranze ukekwa. Urukiko rw'ubujurire rw'Ipari rero rwahaye agaciro ubujurire bwa CPCR rusaba ko Mbarushimana akorwaho iperereza ku bindi bimenyetso n'ubuhamya bitasuzumwe mu iperereza ryabanje. Mbarushimana uyu ni umwe mu bashinjwa uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi bashinze umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse byavugwaga ko yanabaye umunyamabanga nshingwabikorwa wawo. Tariki ya 11 z'ukwa 10 kwa 2010 yatawe muri yombi na polisi y'Ipari hashingiwe ku rupapuro rw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rukorera irahe mu Buholandi. Nk'uko inyandiko za ICC zibigaragaza, Mbarushimana akurikiranwe ibyaha 13 abarwanyi ba FDLR bakorera abasivile muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo mu 2009. Inama ntegura rubanza ya ICC yabaye mu kwa 12 kwa 2011 yaje kwemeza ko nta bihamya bifatika bigaragaza ko Mbarushimana yaba yarakoze ibi byaha, itegeka ko arekurwa. Muri uko kwezi ICC yafunguye Mbarushimana asubira mu Bufaransa aho aba kugeza ubu. Ntaho mpuriye n'u Rwanda na Kongo. Perezida Donald Trump. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko we ntaho ahuriye n'u Rwanda na Kongo, cyakora ko hari intumwa ifite ubuhanga Amerika yohereje irimo gukurikirana ikibazo gihari kandi ko yakoze akazi gakomeye. Perezida wa Amerika yabigarutseho ubwo yagiranaga ikiganiro na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa mu biro bye White House. Abanyamakuru babaje Trump cyarimo gukora ku bibazo by'u Rwanda na Kongo, avuga ko we ntaho ahuriye nabyo. Ati ntaho mpuriye n'u Rwanda na Kongo, ariko niyumvisemo ko hari umuntu ufite impano mu butegetsi bwacu namwoherejeyo kandi yakoze akazi kadasanzwe, niko mbibona. Nyuma tuzabireba, ariko niwe wakoze ibikomeye. Yavuze ko Kongo ibonye amahoro n'akarere kose irimo kayagira, asaba umuryango mpuzamahanga gufasha. Kuri Perezida Trump ngo bibera muri Kongo ni amahano, igihe cyose hava inkuru z'abantu bicwa, akavuga ko abantu yoherejeyo barimo gukora akazi gakomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe cy'ubutegetsi bwa Donald Trump hagaragaye impinduka mu bibera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibijyanye n'ibiganiro bigamije gusubiza mu buryo umubano wa Kongo n'u Rwanda. Kongo yemeye kuganira na M23, ibiganiro bibera muri Qatar. Abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Kongo bahuriye
muri Katari ku buhuza bwa Emiri wa Katari. Ibiganiro byabaye mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. U Rwanda na Kongo kandi byamaze kwakira inyandiko zatanzwe na Leta z'Ubumwe za Amerika zikubiyemo imbanziriza mushinga y'amasezerano n'amahoro yabanjirijwe no gusinya inyandiko zibanziriza amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo mu kwezi gushize. Biteganyijwe ko mu gihe cya vuba u Rwanda na Kongo bizasinya amasezerano n'ubwumvikane imbere ya Perezida Donald Trump. Ayo masezerano akaba yitezweho kurangiza intambara zibera mu burasirazuba bwa Kongo. Urubanza rwa Bishop Gafaranga rwashyizwe mu muhezo. Ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza rwa Bishop Gafaranga rubera mu muhezo kuko byasabwe n'uwahohotewe Annette Murava, ndetse urukiko rw'ibanze rwa Nyamata ruhita rubyemeza. Iburanisha ryatangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 22 z'ukwa gatanu 2025. Uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko ari urubanza rw'umuryango kandi ko ibivugirwamo bishobora kubangamira imico mbonezabupfura, kubangamira uwahohotewe ndetse n'abana. Bishop Gafaranga ahawe umwanya yashimangiye ko ubwo busabe bw'ubushinjacyaha ari ikintu cyiza cyafasha mu gusigasira umuryango. Umunyamategeko we yavuze ko nabo bari gusaba kuburanira mu muhezo kubw'inyungu z'umuryango. Mu karere ka Gatsibo abagera ku 140 bakatiwe n'inkiko batangiye gukora imirimo nsimburagifungo. Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo bwatangije imirimo nsimburagifungo ku bantu 140 bari bakoze ibyaha byoroheje bagakatirwa n'inkiko, aho gufungwa bagashyirwaho gukora imirimo ifite igihugu akamaro. Abo bantu 140 bari gukora imirimo irimo guharura imihanda, gucukura imiferege n'indi mirimo ikorwa iminsi 3 mu cyumweru. Abayikora n'abakoze ibyaha byoroheje birimo ubujura, gukubita no gukomeretsa, urugomo n'ibindi byaha byoroheje bikunze gukorwa n'urubyiruko. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Richard Gasana avuga ko iyi gahunda ari yo koroshya igifungo hagamijwe gukomeza kubaka no kwigisha abanyarwanda ububi bw'ibyaha. Ati mu mwanya wo kujya muri gereza bagafungwa bagatandukanywa n'imiryango yabo, ahubwo batanga umusanzu mu kubaka igihugu cyabo bakanitekerezaho. Niyo mpamvu leta yacu yashyizeho igihano nsimburagifungo. Meya Gasana yakomeje avuga ko abantu 140 babajyanye hirya no hino mu mirenge y'akarere ka Gatsibo, bakaba bakora kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu, bagakora amasaha 5 ku munsi, ubundi bagataha bagakomeza gukora indi mirimo nko kwita ku miryango yabo n'ibindi. Meya Gasana yibukije ko wakatiwe gukora iyi mirimo ntayikore, inzego zibanze zimukurikirana agafatwa agasubizwa muri gereza akarangiza igifungo yari yarakatiwe. Uyu muyobozi yasabye abakatiwe icyo gihano nsimburagifungo gukora bishimye, bakamenya ko ari inyoroshyo leta iba yabagiriye kuko bakagombye kuba bafunzwe. Ribu yafunze ba nyiri Energy Trading ishinjwa gucucura abantu. Urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda Ribu rwemeje ko rwataye muri yombi ba nyiri sosiyete ya Energy Trading yacuruzaga amafaranga yifashishije murandasi. Abayobozi b'iyi sosiyete batawe muri yombi nyuma y'uko kuwa gatatu abari barayishoyemo amafaranga n'abayikoragamo bateye icyicaro cyayo bagakora igisa n'imyigaragambyo basaba kwishyurwa amafaranga yabo. Byari nyuma yo kumenya amakuru y'uko ba nyiri sosiyete yacuruzaga amafaranga yifashishije uburyo bw'uruhererekane buzwi nka piramide baba bagiye gufunga imiryango batabishyuye. Abari barashoye muri Energy Trading bumvikanaga bavuga ko badashobora kuva ku cyicaro gikuru kiriya sosiyete badahawe amafaranga yabo. Ribu ibinyuje ku rubuga X yavuze ko yamaze guta muri yombi abakekwaho kuriganya bari abantu. Itabakekwaho kuriganya abantu amafaranga yabo barafashwe barimo gukurikiranwa. Uru rwego kandi rwagira inama abantu bariganyijwe na Energy Trading gutanga ibirego kuri station za Ribu zibegereye. Amakuru avuga ko mu bo Ribu yataye muri yombi harimo uwitwa Faustin uri mu bayobozi bakuru b'iyi sosiyete. Dukomereza amakuru mu karere ka Nyabihu aho umugore wari utwite inda y'imvutsi yapfiriye mu rugo rw'uwita umunyamasengesho. Mukandekezi Claudine y'imyaka 30 wo mu karere ka Nyabihu wari utwite inda y'imvutsi yapfiriye mu rugo rw'umugore wasengeraga abantu yiyita umunyamasengesho. Byabereye mu murenge wa Bigogwe mu kagari ka Kijote mu mudugudu wa Shaba, ubwo Mukandekezi wari utwite inda y'amezi 9 yagiye mu masengesho mu masaha y'igitondo mu rugo rw'umukecuru witwa Nayino ujya usengera abantu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bigogwe Jean Claude Nsengimana yagize ati mu gitondo cy'isa 12 twahawe amakuru n'umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Bigogwe ko hari umubyeyi wari utwite bazanye bamuhetse mu ngobyi yapfuye. Umugabo watubwira ko yari yaravuye mu rugo kuwa mbere ajya kwifatanya n'umugore basengana muri ADPR, ararayo atungurwa nuko bamubwiye ko umugore we yapfuye. Nsengimana yibukije abaturage ko leta ishyiraho gahunda nyinshi zo kubafasha kugira ngo batazatakaza ubuzima mu buryo bw'amaherere, barwara bakagana amavuriro nk'uko bayashyiriweho kuva kuri poste de santé kugeza ku mavuriro manini. Yanibukije abanyamadini ko badakwiriye gushukashuka abaturage ngo barabasengera kuko abazabifatirwamo bose bazabihanirwa nk'abigometse ku mabwiriza ya leta. Umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ikigo nderabuzima cya Bigogwe gukorerwa isuzuma mbere yo gushyingurwa. Ukekwaho kugira uruhare muri uru rupfu yahise afatwa ashyikirizwa Ribu kuri station ya Bigogwe. Mukandekezi Claudine yari asanzwe ari umugore wa Bucya Prote, bakaba babanaga mu buryo butemewe n'amategeko aho bari bamaranye imyaka 10 ndetse apfuye amusigiye abana 4. Naho mu karere ka Rusizi umwarimu kazi ukundana n'umunyeshuri yigisha yateje impagarara. Mu karere ka Rusizi mu murenge wa Butare haravuga ibibazo bikomeye by'imyitwarire mibi bivugwa ku barizo mu rwunge rw'amashuri rwa Gasumo, aho umwarimu w'umugabo akekwaho gusambanya umunyeshuri imyaka 15 yigishaga, ndetse umwarimu kazi nawe bikavugwa ko ari mu rukundo n'umunyeshuri w'umuhungu yigisha. Ibintu byagize ingaruka zikomeye ku muryango nyarwanda no ku burezi muri rusange.
uyu mwarimu w'umugabo witwa Bonaventure arashakishwa n'inzego z'umutekano nyuma y'uko aburiwe irengero akekwaho gusambanya umwana mu mpera z'icyumweru gishize, igikorwa bivugwa ko cyabereye hanze y'ikigo ariko kikamenyekana biciye mu makuru yatanzwe n'abaturage. Muronsi Sebagabo Seti, umuyobozi w'iri shuri, yatangaje ko babimenye banyuze mu baturage bagahita babigeza ku nzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano. Ati byabaye ku wa gatandatu twarabimenye biturutse ku baturage bavuga ko umwarimu yasambagije umwana w'imyaka 15. Bikimara kuba hatangiye kumvikana andi makuru ko umwarimukazi nawe wigisha muri iri shuri amaze igihe mu mubano wihariye n'umunyeshuri w'umuhungu wiga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye. Aba bombi baje kwemera mu nyandiko imbere y'ubuyobozi bw'ishuri ko bakundana ndetse bavuga ko banitegura gukora ubukwe mu gihe umunyeshuri azaba asoje amasomo ye. Sebagabo avuga ko umwarimukazi yari amaze igihe gitageze muri iri shuri ariko we n'uwo musore ko bari basanzwe bakundana ataranatangira kuhigisha no kuhiga. Ngo batangiye gukundana, umwe yiga imwezi undi yigisha kuri icyo kigo. Baje kumvikana ko bazabana igihe umusore azaba arangije kwiga. Ibi rero byatumye inzego zirimo iz'ubuyobozi bw'umurenge na polisi zoherezwa kuri iri shuri kugira ngo zikurikirane iki kibazo. Bivugwa ko mbere ya saa 6 ku wa gatatu ku munsi w'ejo uwo mwarimukazi yari ari mu kigo nk'ibisanzwe ariko nyuma ntiyongera kuhagaragara. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Butare Ntibizera Jean Pierre yagize ati ku mwarimukazi bivugwa ko yaba yararyamanye n'umunyeshuri nubwo afite imyaka y'ubukure, ariko nk'umurezi uba ufite inshingano z'uburere uburyo umubano wubatseho ni ishyano kuko nta wakwemera ko umubyeyi yaryamana n'umwana yigisha. Ibi byose byateje impagarara mu babyeyi n'abanyeshuri, aho benshi bagaragaje impungenge n'agahinda batewe n'ibyo bikorwa bidahwitse. Mukashyaka Leontine, umwe mu babyeyi barerera kuri iri shuri, yagize ati ni isoni n'akagambane ku burezi. Umwarimu niwe wagakwiye kuba umusemburo w'uburere, si uteza umunyeshuri akaga. Bivugwa ko umubyeyi wo musore ukundana n'umwarimukazi ari we wafashe ya mbere aza kwihaniza mu buyobozi bw'ishuri. Barabahamagaza bombi basabwa gusobanura umubano wabo, bemera ko bari bamaze igihe bakundana kandi ko bateganya no kubana nk'umugabo n'umugore. Mu kanya aya makuru turayerekeza hanze y'u Rwanda. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda, Lieutenant General Masunzu yongeye kuvuga ko FARDC igomba kwirukana burundu M23 aho yafashe hose.
umuyobozi w'akarere ka gatatu ka gisirikare mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Masunzu Pacifique yibukije abasirikare bakiriye igihugu ko ari bo ubwabo bagomba kwirukana burundu M23. General Masunzu yatanze ubwo busabe ubwo yasuraga imitwe y'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bice bitandukanye bya teritwari ya Walikare mu rwego rwo kuzitera Kanyabugabo. Mu mpanuro yabahaye yabamenyeshe ko umutwe wa M23 ukigenzura igice kinini cy'uburasirazuba bwa Kongo, abibutsa ko nta munyamahanga uzirukana burundu ziriya nyeshyamba bidakozwe nabo ubwabo. Ati dufite igihugu kimwe cyonyine ari nacyo butaka bwacu, nta munyamahanga uzaturwanirira, tugomba kwirwanirira ubwacu tukirukana M23 ku butaka bwacu. General Masunzu kandi yasabye abasirikare ba FARDC kubera inkoramutima inzego za leta by'umwihariko Perezida Tshisekedi usanzwe ari umugabo w'ikirenga wazo. Masunzu yasuye ingabo za FARDC ziri muri Walikare mu gihe ku rundi ruhande amakuru avuga ko M23 nayo imaze igihe kongera ingabo zayo mu birindiro biri hafi y'iyi teritwari, ibice amarenga y'uko imirwano hagati impande zombi ishobora kongera kubura. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka M23 yari yafashe umujyi wa Walikare gusiza kuwikuramo ku bushake mu rwego rwo guha amahirwe ibiganiro byarimo bihuza na leta ya Kinshasa. Muri ibi biganiro impande zombi zimaze igihe zihuriramo i Doha muri Qatar zumvikanye kuba zitanze agahenge, byatumye imirwano isa n'igabanya umurego. Naho Vital Kamerhe ntashira amakenga iby'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vital Kamerhe yavuze ko abadepite bagomba gusesengura ingingo zose zikubiye mu masezerano y'amahoro areba igihugu cye n'u Rwanda. Abivuze mu gihe asigaye igihe gito ngo Amerika yemeza ayo masezerano kandi asinyirwe mu biro bya Donald Trump. Kamerhe yabwiye bagenzi be ko icyo cyifuzo ari cya Perezida Tshisekedi wamusabye ko ibintu byose bireba ubuzima bw'igihugu bikubiye muri ayo masezerano akinozwa bigomba kuganirirwa mu nteko ikabitangaho umurongo mbere y'uko guverinoma ayoboye ibisinya. Vital Kamerhe yabwiye abagize Inteko Ishinga Amategeko ko bakwiye kwicarana bose uko bakabaye bakiga buri dosiye mu buryo burambuye kugira ngo hatazagira ingingo guverinoma yibeshyaho ikayisinyira kandi kuyisinyura byaba bitagishobotse. Yababwiye ko nta kintu inteko ikwiye kwemeza gifite aho gihuriye no gutakaza ubutaka cyangwa amabuye y'agaciro ya Kongo. Muri iki gihe ari ibiganiro bitatu bigamije ko Kongo yatekana kandi kabana neza n'u Rwanda. Uretse biri guhurizwa hamwe bya East Africa na SADC ku buhuza bwa Afrika yunze ubumwe, hari ibindi biyobowe na Amerika ku buhuza bwa Qatar biri kubera i Doha. Ku ruhande rumwe Kongo iri kuganira na M23, ku rundi ruhande ikaganira n'u Rwanda. Na Minisitiri w'Ubutabera wa Kongo arasabirwa kwamburwa ubudahangarwa kubera kunyereza impozamarira Uganda yishyuye iki gihugu. Umushinjacyaha w'urukiko rusesa imanza yandikiye Inteko Ishinga Amategeko ya Kongo ayisaba kwambura ubudahangarwa Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba kugira ngo akurikiranwe ku inyerizwa ry'amafaranga y'impozamarira Uganda yageneye Kongo. Umushinjacyaha arasaba ko Minisitiri Constant Mutamba akurikiranwa ku inyerizwa rya miliyoni 39 z'amadolari yaragenewe kubaka gereza ya Kisangani. Kuri uyu wa gatatu Inteko Ishinga Amategeko ya Kongo yasomye inyandiko ikubiyemo by'umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza Firmin Mvode yanditse ashinja Minisitiri w'Ubutabera byo kunyeriza amafaranga ya leta. Umushinjacyaha avuga ko Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba yafashe miliyoni 19 z'amadolari mu mafaranga Uganda yishyuye nk'impozamarira ku ntambara yabereye Kisangani, azishyira kuri konti ya sosiyete yahawe isoko ryo kubaka gereza y'Ikisangani yitwa Zion Construction SALR. Ni sosiyete yashinzwe mu kwezi kwa gatatu 2024 ariko ngo nta mukozi n'umwe igira. Nyuma yo gusoma ibyanditswe mu nyandiko y'umushinjacyaha, Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Kongo Vital Kamerhe yavuze ko hagiye gushyirwaho komisiyo izumva Minisitiri w'Ubutabera hagakurikiraho gufata icyemezo niba yakurikiranwa mu nkiko. Abadepite nibamara kumva Minisitiri w'Ubutabera bazanareba umushinjacyaha mukuru mu rusesa imanza kugira ngo abahe ibisobanuro bifatika kuri iyi dosiye n'impamvu zo kwambura Minisitiri Mutamba ubudahangarwa. Minisitiri Mutamba avuga ko umushinga wo kubaka iriya gereza uhari kandi ko biri mu nyungu z'igihugu mu rwego rwo kugabanya ubucucike mu magereza by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Avuga ko amafaranga avugwa miliyoni 19 z'amadolari yashyizwe kuri nimero ya konti itagerwaho n'uwatsindiye isoko kandi ko iyo dosiye ifitwe na Minisitiri w'Intebe. Mutamba avuga ko gereza izubakwa Ikisangani izatwara miliyoni 29 z'amadolari y'Amerika, ikaba ishobora kwakira imfungwa 3,000 kandi imirimo yo kuyubaka ikazakorwa mu gihe cy'amezi 18. Tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tunyarukire mu Burundi aho iki gihugu kigiye gutanga imyitozo ya gisirikare ku rubyiruko rwose mu gihugu. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi Reverien Ndikuriyo aravuga ko urubyiruko rugiye gutangira guhabwa imyitozo ya gisirikare mu rwego rwo gufasha igisirikare cy'u Burundi kwita ku mutekano w'igihugu. Ni mu rwego rwo gukomeza gushyigikira no kwita ku mutekano n'imbibi z'igihugu cy'u Burundi aho urubyiruko rwose rw'igihugu rubyifuza kandi rubishoboye rugiye gutangira guhabwa iyo myitozo ya gisirikare. Nyuma y'imyitozo urwo rubyiruko rukazafasha ingabo z'u Burundi igihe cyose bikenewe. Ibi umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi yabitangaje ubwo yari muri kampeni y'iri shyaka mu ntara ya Burunga ku kibuga cyitiriwe Inkuru Nziza. Yagize ati urubyiruko rwose rwo mu Burundi rubishoboye rubyifuza kandi rubyiyumvamo rurahamagarirwa kwitabira itangazo ribahamagarira kwinjira mu rwego rushya rw'umutekano rugamije gushyigikira ingabo z'u Burundi bita FARAD, Force de Réserve et Appui au Développement. Nkuko byemejwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ryo muri uyu mwaka, urwo rwego rushyashya ruzaba rugamije kunganira igisirikare cy'u Burundi FNDB mu by'umutekano, rukazaba ruyobowe na General Major Ignace Sibomana. Abarundi bakomeje guhohoterwa mu gihe amatora yegereje. Raporo
Imiryango 10 y'abaturage bo mu Burundi yobowe na SOS Torture Burundi ku bufatanye n'imiryango mpuzamahanga yashyize ahagaragara raporo yakozwe kwishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza yatanzwe na komite y'umuryango w'abibumbye ishinzwe kurwanya iyicarubozo mu kwezi kwa 11 2023. Ibikubiye muri iyi raporo ni igenzurwa ryakozwe hagati y'ukwa 11 kwa 2023 n'ukwa 3 kwa 2025, aho iyi raporo igaragaza ko ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu ryafashe indi ntera mu Burundi mbere y'amatora y'abadepite ateganyijwe mu kwa 6 uyu mwaka. Muri iyi raporo hagaragaramo abaturage 65 baburiwe irengero, abenshi muri bo bakaba ari abanyapolitike bo mu mashyaka atavuga rumwe na leta. Harimo kandi 137 bafunzwe binyuranyije n'amategeko, abenshi muri bo batavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri iyi raporo kandi hagaragaramo abagore n'abakobwa 28 bafashwe ku ngufu, abandi bakorerwa iyicarubozo, ahanini bikozwe n'abakozi b'urwego rw'iperereza, abapolisi n'urubyiruko rw'imbonerakure. Ikindi nuko hari n'abandi bantu 11 bishwe mu buryo butemewe n'amategeko, harimo abarashwe n'abashinzwe umutekano. Iyi raporo yamaganye ubudahangarwa bukabije bw'abakoze ibi byaha kuko nta numwe akurikiranwa mu butabera, kandi ngo ibikorwa nk'ibyo by'ihohotera bikaba bikomeza kwiyongera uko amatora y'abadepite yo mu kwezi kwa 6 yegereza. Abahanira uburenganzira bwa muntu, abanyamakuru n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje gutotezwa, gufungwa no gucirwa imanza zidafite ishingiro. Iyi raporo kandi yahishuye ko ubwiyongere bwo guhohotera abaturage bwatewe n'uko leta y'u Burundi yivanze mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahari ibikorwa byo kwica abasivile, kohereza ingabo mu ibanga no kuniga amajwi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi imbere mu gihugu. Nubwo mu kwa 11 2023 leta y'u Burundi yemeye ibyasabwe na komite mpuzamahanga, nta kirakora kugira ngo ihagarike iyicarubozo cyangwa irinde abakora ubugizi bwa nabi. Ntiyanatanze raporo kuri iki kibazo bigaragaza ko yanze kubahiriza inshingano mpuzamahanga. Umuryango mpuzamahanga nawo uratabazwa ngo mu gufata ingamba zihamye no kongera igitutu cya diplomasi ku Burundi no gusaba iperereza ryihariye kandi rishingiye ku kuri. Kugeza ubu ntacyo leta y'u Burundi iratangaza kuri ibyo birego byose. Namwe kukomeje kuba mubi hagati ya Tanzania na Kenya. Leta ya Kenya kuri uyu wa kane yasabye Tanzania kurekura byako kanya impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Boniface Mwangi ifunze. Umwuka ukomeje kuba mubi hagati ya Kenya na Tanzania nyuma y'uko mu ntangiriro z'iki cyumweru Tanzania yafunze abanyakenya 6 gusa bamwe kaza guhita birukana ku butaka bwayo. Aba barimo Boniface Mwangi bari bagiye Dar es Salaam gukurikirana urubanza rw'umunyapolitike Tundu Lissu ukuriye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania uregwa ibyaha birimo ubugambanyi. Umuryango w'iriya mpirimbanyi kuwa 3 watangaje ko utazaho iherereye, ibyatumye usaba leta ya Kenya kuha ubufasha. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kenya mu ibaruwa yandikiye Tanzania yavuze ko kuba Mwangi afungiye muri kiriya gihugu binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Kenya ivuga ko ibyakozwe na Tanzania binyuranyije n'amasezerano yashyiriweho umukono Vienne muri Autriche mu 1963. Nairobi yasubiyemo ingingo ya 36 y'amasezerano ishimangira ko abadiplomate bayo bari muri Tanzania bafite uburenganzira bwo kuvugana no kugera ku baturage ba Kenya bafunzwe, kubasura aho bafungiye no kubafasha gushaka ababunganira mu mategeko. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kenya kandi yasabye Tanzania korohereza byihuse kandi bidatinze konsila yayo kugera kuri Mwangi cyangwa ikamurekura. Usibye Boniface Mwangi, Tanzania inafunze umunyamakuru w'umunya-Uganda Agathel Utahili. Kwa 3 societe civile yo muri Uganda n'iya Kenya zasohoye itangazo riha Tanzania amasaha 28 yo kuba yarekuye bari ya bombi, bitaba ibyo hagakorwa imyigaragambyo isaba ko barekurwa. Tanzania ikomeje kotswa igitutu mu gihe kwa 2 w'iki cyumweru Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yahaye gasopo abayise abanyamahanga bakomeje kwivanga mu bibazo bya Tanzania. Ni Samia wasabye inzego zitandukanye zirimo iz'umutekano kutazongera kwemerera bari abantu kongera kwinjira mu gihugu cye. Ni mu gihe iki gihugu kitegura amatora y'umukuru w'igihugu, aho Perezida Samia Suluhu Hassan biteganyijwe ko zongera kwiyamamaza, kandi akaba ari ku gitutu gikomeye cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ndetse n'urubyiruko muri rusange. Abakozi babiri ba ambasade ya Isiraheli barasiwe i Washington DC. Abakozi babiri ba ambasade ya Isiraheli muri Leta Zunze za Amerika bishwe barashwe ku mugoroba w'ejo kuwa 3. Aba bakozi barashwe ubwo bari mu nzira bava mu gikorwa cyabereye ku nzu ndangamurage y'Abayahudi iri mu mujyi wa Washington DC. France 24 ivuga ko uwarasha aba bakozi ba ambasade ya Isiraheli yitwa Elias Rodriguez, akaba akomoka muri Chicago. Uyu mugabo yamaze gutabwa muri yombi. Ubwo yaragejejwe kuri kasho ya polisi yumvikanye agira ati mu buhore Palestine. Ambasaderi wa Israel muri Amerika yavuze ko abishwe ari umusore witwa Yon Kalin witeguraga ubukwe ku buryo yari yaraguze n'impeta, ndetse n'umugore witwa Kati Kalshel. Perezida wa Israel Isaac Herzog yamaganye iki gikorwa avuga ko ari cy'urwango. Ububirigi bwo bwamaganye igitero cya Israel ku badiplomate. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi Maxime Prévost yamaganye igitero igisirikare cya Israel cyagabye ku badiplomate barimo n'Ububirigi. Kuri X, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi Maxime Prévost yavuze ko yatunguwe no kuba igisirikare cya Israel cyarashe cyerekeza ku badiplomate 20 barimo n'Ububirigi. Yavuze ko uyu mudiplomate ubuzima bwe bwifashe neza. Maxime Prévost avuga ko abadiplomate bari mu ruzinduko i Jenin, kandi ko urugendo rwabo ngo baruteguye bavuganye n'igisirikare cya Israel, kandi ngo imodoka bari barimo byari byoroshye kuzimenya. Ati Ububirigi burasaba Israel ibisobanuro bifatika.
Abadiplomate batewe barimo abahagarariye Ubwongereza, Ubufaransa, Ubuholande, Norvege, Ubutaliyani, Ububirigi na Canada, bakaba bari kumwe na bamwe mu bahagarariye ibihugu by'Abarabu. Kugeza ubu nta kigisirikare cya Israel kiratangaza ku byabaye. Inkamba abadiplomate bo mu bihugu by'Uburayi basuye ya Jenin iri mu gace ka West Bank gatuwemo n'Abanyapalestine, ariko nako gahora mu myivumbagatanya n'ibitero by'ingabo za Israel. Dukomereza amakuru kuri Minisitiri w'Ubuhinzi w'Ubuyapani weguye nyuma yo kuvuga ko atunzwe n'umuceri w'ubuntu. Minisitiri w'Ubuhinzi mu gihugu cy'Ubuyapani Taku Eto yeguye ku mirimo ye nyuma yo kuvuga ko atajya agura umuceri mu gihe igihugu kiri guhangana n'ibura ry'umuceri n'izamuka ry'ibiciro byawo. Taku Eto yagejeje ibaruwa y'ubwegure bwe kuri Minisitiri w'Intebe Shigeru Ishiba nyuma yo gutangaza ibyo ku cyumweru mu biganiro byabereye mu mwiherero w'ishyaka rye. Uyu muyobozi muri uwo mwiherero yavuze ko asanzwe ahabwa umuceri n'abamushyigikiye bityo akaba nta mpamvu yo kuwigurira. Aya magambo ye yahise atuma abaturage benshi bamwibasira cyane bavuga ko atita ku bibazo by'abaturage bugarijwe n'ubuzima buhenze. Nyuma yo gushyikiriza Minisitiri w'Intebe ibaruwa y'ubwegure bwe yaganiriye n'itangazamakuru agira ati navuze amagambo atarakwiriye cyane cyane muri iki gihe abaturage bahangayikishijwe n'izamuka ry'ibiciro by'umuceri. Nabajije umutima wanjye niba bikwiye gukomeza kuyobora Minisiteri y'Ubuhinzi muri ibi bihe bikomeye igihugu kirimo ku bijyanye n'ibiciro by'umuceri, nza gusanga bidakwiriye. Ndongera nsaba imbabazi abaturage ku magambo navuze atarakwiriye nk'umuyobozi mu gihe bo bari guhangana n'ubuzima bukomeye. Ubuyapani bumaze igihe buhanganye n'ikibazo cy'ibura ry'umuceri nyuma yo kwihindagurika ry'ikirere rizananye n'ubushyuhe bukabije mu 2023 bikagira ingaruka mbi ku musaruro w'umuceri. Dusoreze kuri Amerika yanze kwitabira inama ya G20 izabera muri Afurika y'Epfo. Amerika yatangaje ko itazitabira inama y'ibihugu biri mu ihuriro rya G20 iteganyijwe kubera muri Afurika y'Epfo mu kwa 11 k'uyu mwaka. Ni icyemezo cyatangajwe n'umunyamabanga wa leta muri Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio. Ubwo yari imbere ya komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga muri Sena ya Amerika, Rubio yavuze ko igihugu cye gifite impamvu nyinshi zituma kitazitabira iriya nama, zirimo no kuba ibizigirwamo bitari mu biraje ishinga ubutegetsi bwa Amerika. Yakomeje avuga ko mu bihe bitandukanye Afurika y'Epfo yagiye yigaragaza nk'igihugu gihengamiye cyane ku Bushinwa na Irani, Amerika ibona nk'abanzi bayo. Ati iyo hari igihugu gihora kitari mu murongo umwe na Amerika ku kibazo kimwe bikagenda uko no ku kindi bigakomeza uko, uba ugomba kubifataho umwanzuro. Ikindi Rubio yanenze ni uburyo Afurika y'Epfo yagenze cyane kuri Israel iyishinja gukora jenoside muri Gaza kugeza naho ijyana mu nkiko. Rubio yatangaje aya makuru nyuma y'icyumweru bitangiye guhiswa ko Amerika itazitabira inama kuko ubutegetsi bwa Donald Trump bushinja Afurika y'Epfo gukorera jenoside abazungu. Ni icyemezo cya Amerika kandi kije mu gihe Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ari mu ruzinduko rw'akazi muri iki gihugu, akaba yaragiranye ibiganiro na Perezida wa Amerika Donald Trump. Muri ibi biganiro bagiranye, ibinyamakuru byinshi byanditse ko Perezida Donald Trump yateze umutego Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, amwereka video zirimo indirimbo n'amagambo y'urwango bivugwa na bamwe mu baturage ba Afurika y'Epfo babwira abazungu b'abahinzi ko bazabica. Mu bavuga ayo magambo harimo na Julius Malema utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo, kandi ubutegetsi bw'iki gihugu ngo ntacyo burabikoraho. Iyi niyo mpamvu Perezida Trump yiyemeje guha ubuhungira abazungu avuga ko barimo gukorerwa jenoside. Cyakora Cyril Ramaphosa ntiyemeranya n'imvugo ya Donald Trump nubwo yeretswe iyo video igaragaza ibimenyetso simusiga. Ramaphosa yagize ati ibyo wabonye disikuru zavugwaga ntabwo ari politiki ya guverinoma. Dufite demokarasi ishingiye ku mashyaka menshi muri Afurika y'Epfo yemerera abantu kwigaragaza, amashyaka ya politiki agakurikiza politiki zitandukanye, kandi mu bihe byinshi cyangwa rimwe na rimwe izo politiki ntizijyana na politiki ya guverinoma. Politiki yacu ya guverinoma irabirwanya rwose ibyo ngibyo. Sky News yo yatangaje ko ibyabaye kuri Perezida Ramaphosa na Trump ntaho bitaniye n'ibyabaye kuri Perezida Zelensky nawe ubwo yagaraguzwaga hagati na Trump imbere y'abanyamakuru muri White House. Nshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda, iyi nkuru nituje ku musozo w'amakuru twe twabateguriye. Reka bashimire kwa mwana yakurikiye, mbararikire komeza kureba ibindi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Kwimuka ni kimwe mu bigora abantu benshi muri iki kinyejana. Ngaho ngo suriya mudasobwa, flash disk cyangwa se ngo igitabo cy'ubucuruzi, hakaba nabimuka bava mu rugo rumwe bajya mu rundi, batikanya ibiyiko cyangwa se ukumva ngo amaburo y'igitanda yabuze n'ibindi bitesha umutwe batari bake. Niba nawe byajyaga bikugora, humura igisubizo cyabonetse. Royal and Pro Limited. Iyi ni company izobereye mu kwimira ibikoresho by'abantu, byaba ibyo mu mabiro, ibyo mu bigo ndetse n'iby'abantu ku giti cyabo. Wari uzi ko ushobora kutwereka inzu wari utuyemo, wowe ukigira mu mirimo yawe, wataha ukinjira mu yindi, kandi ibikoresho byawe byose twabishyize ku murongo. Wowe ukeneye kwimuka, tugane tugufashe, ucukubiri na stress byajyaga bigutera. Ukeneye ibindi bisobanuro, waduhamagara kuri 07 85 56 82 20. Royal and Pro Limited. Turi professional.